Atlas Profilax. S nama je danas glumac Žarko Radić. Evo, čula sam da ste i vi namjestili Atlas nakon mnogih glumaca, pjevača i drugih ljudi iz javnog života. Pa recite mi kakvi su vaši dojmovi i zbog čega ste uopće krenuli namjestiti Atlas? Pa ja sam prije svega čuo o Atlasu od nekih ljudi koji nisu glumci, kojima više vjerujem, pošto šalim. Aha, vi znate točno što kome reći. Ne, stvarno. Dok smo snimali Lozu, pa je, recimo, dosta ljudi sa Zlarina to već uradilo i oni su mi pričali stvarno bajke. Recimo, jedan od mojih prijatelja mi je pričao kako mu se kvaliteta života skroz promijenila zato što se osjeća strašno umoran i ne znam, imaju bolove u leđima i to, i kad je napravio Atlaso da mu se to sve skroz sredilo, drugi opet, ne znam, ženane migrene i tako dalje, ali svakako najmanje 20-ak ljudi mi je baš lijepo pričalo o tome i nisam sreo nikoga koji je to napravio, a da nije bio jako sretan što je to uspio uraditi. I onda sam se ja odlučio zato što meni porodično smo sa kičmom onako problematični. I ja imam, ne znam, 4. i 5. kralježnjak problematičan i onda sam mislio da je dobro to uraditi, jer ta cijela teorija o tome da ne znam koliko, skoro 100% ljudi se rađa sa dislociranim, odnosno čuo sam za podatak 97% ljudi, jel? Sa dislociranim tim prvim kralježnjakom i onda mi je logično ako on nije na mjestu da posljedice za kičmu mogu biti razne. I kad sam ja to uradio, prvo što sam primijetio, a to je, ja sam imao tendenciju da mi jedno rame, ne znam, sa desno ili lijevo, mi je onako, kad normalno kao stojim, da stojim krivo. Kao Nives. Koja Nives? U Ruži vjetrova. A ne znam to. Inače, mislim da je Nives super glumica i da odlično to radi, ali ne znam to krivo, jer to nisam gledao baš. Ne, stoji krivo rame. A je li, je? I čim su mi to napravili, ja sam stao normalno i vidio sam definitivno da mi je to se ispravilo, jel? Drugo što je veliko poboljšanje u tom smislu što mi je tijelo nevjerojatno lakše, kao da sam recimo izgubio 15 kila. To svi, pa gotovo svi to reću. Kao da neki teret ode koji nosimo cijeli život na leđima. Da, i to sam stvarno osjetio. I treća stvar, mislim da bolje spavam. Ja. I recimo ta vježba je zanimljiva, jel? Da ono prije nego to odrade, stanete uza zid i onda teško stanete ravno, jel? Odmah poslije toga. Da, je. Tako da, mislim, ja u principu živim u vremenu u kojem imamo razloga svi biti puno skeptični, jer se nude razne stvari, ljudi pokušavaju zaraditi novce na 100.000 načina, neki ne baš naročito pošteno. I onda se ja baš ne osjećam naročito dobro ako ja nešto kao propagiram, ali u ovo sam uvjeren, pa tako da od srca to preporučujem svima, eto. Kako inače vi se odnosite prema svom zdravlju, prema zdravom načinu života, prema cigaretama, alkoholu? Baš me zanima koliko glumci vode računa o zdravlju? Pa nedovoljno, ja mislim. Kakva vam je prehrana? Meni je prehrana dobra ne zato što, u principu jako dobra, ne zato što vodim računa o tome, nego zato što sam čovjek Dalmatinac. Mi prije svega nikad nismo večer uzimali ozbiljno i nikad nismo puno jeli za večeru. I to se valjda čovjek navikne tako. To ste se vi sačuvali tako savršeno? Hvala puno. A nema viška kila koliko vidi? Znači, večeru nikad preobilno i kad se dogodi recimo da uvečer jedem meso i tako dalje, ja imam problem sa spavanjem. Tako da je to nešto što je već u nekom kodu genetskom, da se puno bolje osjećam ako izbjegnem večeru. Druga stvar, pošto je moj tata radija, to se zvala ekonomija, negdje je to na Marijalnu bilo, nemam pojma, i tih godina, da prostite, 50-ih, jel, nije bilo puno stvari, ali je, pošto on radio na ekonomiji, bilo puno karota i puno jabuka. I ja znam da smo masovno to trebili
gratane karote i jabuke. I vjerojatno tome mogu zahvaliti šta i pored ovog šta sad ne pazim dovoljno što se tiče naročito cigarete i to sam već počeo biti ljut na sebe. I svaki dan razmišljam o tome kako bi to trebao smanjiti ili baciti, ali još nažalost nisam došao u tu fazu da sam tu u kontroli. Što se tiče alkohola, tu sam skroz u kontroli. Kad se napijem, ne pijem više, šalim se. Šalim se. Ne, pijem umjereno, recimo, za moje godine. Kad si s društvom, pa popiješ neku i više, ali nisam nikad u nekim fazama agresije, nepristojnosti ili tako. Ali zdravlje vas općenito služi, mogli bi reći. Pa je, za ovo što znam, dobri su mi nalazi i mislim ovo sve što to ide, holesteroli, ne znam, pritisci, krv i tako, sve na nekim kamenci na bubrezima, to je opet genetski, vjerojatno tamo iz ovog kraja, odakle moj tata, iz Lokve Rogoznice, puno ljudi, valjda je to vezano i sa vodom i nemam pojma. Jedan imam giht koji držim pod kontrolom više manje, jer ali kad povežem par stvari koje ne znam, mislim koje znam da ne smijem, onda mi se dogodi da me udre ili u koljeno ili u neki drugi zglob, to šeta malo, ali je sve skupa zadovoljan sam. I sad s Atlasom bit će još bolje. Je li lakše raditi s Atlasom? Pa je. Namješteni. Evo, to najvažnije vama u profesiji, da budete vitalniji. Pa je, zato što čini mi se da, jer ja sam to uradio prije po prilici 20-ak dana, da puno lakše idem uzbrdo, recimo, da se manje umaram. A to je naravno za svaki posao jako važno. Jer imate vi puno posla u današnje vrijeme kad masa ljudi uopće nema posla? Jeste li zadovoljni koliko imate posla ili bi volili još više raditi? Pa svakako bi volio da imam više mogućnosti izbora. Jel? Da mogu između dvije dobre ponude izabrati bolju. Nažalost, ne radi se baš toliko, ili bar ja nisam toliko u modi da mogu birati između nekoliko dobrih projekata, ali ne mogu reći ni da sam nezadovoljan, jer sad smo radili jednu prekrasnu predstavu Virginia Woolf koju publika jako voli i mi, što je jako važno, glumci koji igramo, se osjećamo ponosnim kad igramo to i dosta se zabavljamo dok igramo, što je preduslov dobrog posla. Čekamo odluku da vidimo da li će loza se nastaviti, jer bi to jako volio, pošto mislim da je to bilo jako dobro napravljeno i super smo radili. Imam još jednu ponudu, pregovaramo i sa RTL-om za neki posao, tako da sad sam bio nešto i u Beogradu, sam malo dobio neki zadatak, nešto snimiti par dana, sve u svemu nije loše. A želimo i dalje tako, pogotovo sa, mogli bi reći, novim vratom. Hvala puno.